Izwi labayinyama lahlala phakathi kwethu. Zithandwa zami, hlanganyelani kanye nami njengoba sizwa izwi likaNkulunkulu. Makadunyiswe uJesu Kristu. Thandwa zami, namhlanje evangelini lethu elingcwele uNkulunkulu usivezela imfihlakalo emnandi ejulileyo, kodwa ngimthanda umpostoli Pawuli esifundweni sethu sokuqala encwadini yabaseRoma isahluko sesishiyagalombili uvesi 18 athi inhlupheko zabaleno athi ziyakufaniswa nenkazimulo uNkulunkulu asibekele yona. Athi uqaleka kwanganeno, athi ulimala kwanganeno, athi inkinga zanganeno, athi mthwalo yanganeno, athi inhlamba zanganeno, athi nohlekiswa abantu banganeno, nokuzondwa abantu basezweni, athi akunakufaniswa nenkazimulo uJehova ayibekile. Kuyavuka kimi ukuthi izinto ziyenzeka, izinto zizokwenzeka, abantu bazokhuluma, nathi sohluleka endleleni, kodwa uthi umpostoli Pawuli bekezela ngoba konke kuzalungiswa. Uthi umpostoli Pawuli ekuhambeni kwakho nasekulimaleni kwakho, ngifuna uhlale wazi ukuthi ukhona olungisa konke, ukhona ophelelisa konke. Kuyavuka kumina uma ngizincwadi yompostoli Pawuli ebhalela ibandla laseRoma ethi bekezelani madoda akithi sekuzaphelelisa, athi bekezela salwa sami, athi sekuzalunga. Ngibona namhlanje umpostoli Pawuli engathi ufuna ukukhuluma nabantu onhliziyo zabo zidangele. Ngibona namhlanje umpostoli Pawuli engathi ufuna ukuletha ithemba abantu onhliziyo zabo ziyesaba. Ngibona namhlanje umpostoli Pawuli engathi ufuna ukuletha inhlakanipho kubantu asebebona ikusasa lingenayo impumelelo. Ngibona umpostoli Pawuli esibiza ngamunye ngamunye ngamagama ethu, ethi sibangalingani sabe, athi sibangalingani uphelelwe lithemba, athi sibangalingani ulahle iduku, ulahle ijawula, ulahle induku, athi asiyakawuqeda umsebenzi. Kuyavuka kumina umhlabeleli othi wenhliziyo yami, athi mawuhlakaniphe, athi singahambi izitha zonke, kodwa ngithanda ivesi ethi ungayilahli iy'khali zabo ngoba ekufeni zakudinga, athi linda uthandaze. Kuyavuka kumina iy'thando zami ukuba uNkulunkulu namhlanje ube sinika inkonzo yokwazi ukuthi asihleli sodwa, yokwazi ukuthi ey'nkingeni esihleli nazo, ekuxakekeni esibhekene nakho, ekunweni nasebuzimeni umndeni wakithi ohleli kuwona, uthi namhlanje uNkulunkulu wethu ngezwi lompostoli Pawuli uthi iy'nkinga zanganeno, uthi inyembezi zeminyaka, uthi ziyesulwa. Ngiyambonga uNkulunkulu oletha ithemba elisha ey'mpilweni zethu, oletha ithemba elisha ekuhambeni kwethu, osinikeza inkonzo yokwazi ukuthi noma konke kungenzeka, kodwa konke kuzaphelelisa. Evangelini lethu ngibona uJesu Kristu evusa inkonzo ejulileyo. Ube khuluma evangelini likaMateyu, ngibona uJesu ethi lensizwa ephuma ihambe yohlwanyela, ehlwanyeleni kwayo, kodwa kubuyeni kwayo kwesinye isikhathi izobuyela matha, kwesinye isikhathi izobuye ilimalile, ilinyazwa ameva, izobuye ishayekile, ishawa amanje, kwesinye isikhathi iyokuyihleka. Kuyavuka kumina encwadini yomshumayeli, athi obhala kahle encwadini yomshumayeli, athi bheka konke, athi nesikhathi sakhona. Wethandwa zami, ngifuna ukukhuluma ngenkonzo. Uke wathemba uThixo nangelimini, uke wahlala uNkulunkulu oNkulunkulu weqiniso ey'mpilweni zethu, athi ungaboni ukuxakeka kwethu kwamanje, athi ungaboni usizi lwethu lamanje, athi ungaboni unyembezi zamisa manje,
befisa ukuba sibuyele kuNkulunkulu zishayile izinto sinimalele endleleni kodwa kwebathembele uThixo ukabahamba nathi uJehova ukabasikombisa indlela ukabasihleka ukabasinika ukudla ukabasinika uphako ukawayibonakalise uNkulunkulu lomusa uthi namhlanje uJesu evangelini lethu lensizwe kuphayo ihambe iyoshumayela iyoshwanyela izwi iyoshwanyela imbewu wele endaweni eyiningi akavuka mina ithandazana njengabantu sizama ukuthi siyazama siyahluleka ukuthi siyazama sithi sesiyibambulito bese siyaphuleka yona bese yanyamalala bese yashabana kodwa ngithanda inkonzo yokuphokophela ngithanda inkonzo yokuqhubekela phambili ngithanda inkonzo yokungavumi ukuhlulwa yinto ngimbona uNkulunkulu esibizele enkonzweni yokuhlula yokungavumi ukuhluleka yokungavumi ukushiya izinto ey'ngaqediwe kunezinto ey'ntathu uNkulunkulu engimbona ezivesela zona namhlanje eyokuqala umhlabathi umhlabathi ungesiwo umhlabathi olungileyo othobhale evangelini lakhe khona umhlabathi ophela manje athi khona umhlabathi osendleleni ohanjwa abantu athi khona umhlabathi othi ungatshala noma yini kuyona kodwa kuyohlale kumila eva bese kuba khona umhlabathi okuhlelo olungileyo akavuka mina ithandwa zami ukuthi umhlabathi nomhlabathi yonke inezinto zakhona khona namanhle noma ungashaya kanjani iqinile ngibuka iy'nhliziyo zethu eziqinile buka iy'nhliziyo zethu ey'ngafuni ukuthamba buka iy'nhliziyo zethu ey'phenduka abadala umuzi umuntu ethi akusoze ngamqalela usimamane umuzi umuntu ethi akufuni usimamane umuzi umuntu athi angangena emzimoni umuzi umuntu athi noma ngingafungeze ebudaleni khona abantu abathi iy'nhliziyo zabo iqinile athi okubhala kahle incwadi kaHezekiya athi bheka ngiyamthatha iy'nhliziyo zabo zamanje bese ngiyishintsha ngifake inhliziyo yami yomoya siyahlala emzini yobabamkhulu siyahlala emshadweni yethu siyahlala nabantwana bethu kodwa siyabazonda kodwa sikhulumisani kodwa sibhekani kwasemakhaya yethu sibheka amabhodo ahlukile ziyahlala ingane zethu ingakhulumisani ngoba mina njengomzali ngilolimo oluphambili ngiyiyonga ngiyigundane ngiyaluma ngiyaphephetha khona mina imizi lesathi ungena khona awukwazi uku-introduce abangani bakho uthi sekhaya la uthi udadewethu lo uthi umfowethu ngoba hleze bazokukhonza khona abanye abantu onhliziyo zabo iqinile azangabe kuyongena egodini ukuthi lezinto khona abanye abantu lithi izwi likaNkulunkulu lokuhlabathi kwakhona athi noma ungatshalani kodwa uphuma neva khona abanye abantu abanebizelo elibi bashintsha yonke inkulumo enhle akangena ukuyiphendula inkulumo umuntu ashintsho kahle yena iphendula kukubi leyo nkulumo labo bantu babiza ngamaphethaphethu bamaxoki bakithi imidlobo amakhulu ibona bafika emzini beswaka abantwana bendawonye behlala ndawonye behleka bejabula afike yena umakoti abe liyidukamuzi afike umngane abe liyidukamuzi umuzi umuntu efika ehlangana nendoda esivela amazinga u-32 athi wena uba wakho uyakuthakatha athi wena uba wakho akakufuni bese uyabuza
zami siyahamba endaweni kaNkulunkulu khona abantu ahlala namaphendula babameva empilweni zethu athi uPostoli Pawule athi Nkosi sisiva elisenyameni athi uJehova zakususa athi igrasi yami ikwanele khona abanye abantu namhlanje abababhekani ababangenelani sekuchitheke konke nomshado wawukuhle kwachitheka ngoba uchithe umuntu onenhliziyo embi ongafunanga ukuthi konke kuhambe kahle namhlanje uNkulunkulu uyabeka enhliziyweni yami ukuthi kunabanye abantu abakumele sibalalele uma bekhuluma ngoba bazokhuluma izwi engezuphilisa emshadweni engezuphilisa emndenini engezuphilisa emsebenzini bangamathobi bangamaphikiphiki abakwazi ukwenza iqiniso abakwazi ukwakha umuzi kakade abakwazi ngoba abanayo wabo uqobo lwabo bese kuvuka mhlabathi wesithathu lithi izwi kaNkulunkulu usendleleni ngiyabasaba odleleni mina ngoba banasinqa ngiyabasaba odleleni mina ngoba bazi bakephi bayishaya ngala bayishaya ngale bangabalulwane khona abantu abanjalo emhlabeni khona abantu abanjalo endaweni kaNkulunkulu khona abantu abanjalo esizalwa nabo khona abantu abanjalo enkonzweni kaThixo khona abantu abanjalo abaphathiswa bemfihlakalo uyahleka namhlanje wena sasuyahlekelwa leyo angeke ngalapho abanqeni kuyohleka ngakho konke kodwa ngiyesaba umuntu uhlele endleleni ngoba lowo muntu akazazi ukuthi ufunani empilweni yakhe hlele futhi ujabulisa bonke abantu hlele futhi uqondene bonke abantu mumbuzo wena ufunani athi ukufuna wena abangakusebenza athi ukufuna wena abangakusebenza ngiyabuzwa ukuthi uthini-ke wena ngokwakufunani abazazi masinxuse indlovukazi yezulu ihlale nathi uNkulunkulu abele umusa kuthini asinike amandla negrasi yakho ngelemini zethu nemindeni yethu ngegama likayise benendodana nomoya ogcwele